afternoon. Welcome to my channel. For today's video, we will be adding mixed fractions with S ito. Okay, proceed ka sa first example na to. Yan. 3, 1/3, 3 and 1/3 plus, kaya addition man, you have 4 and let's say 1/2. So, ano lang? First step is i-group nato siya, i-grupo nato ang whole number, and then i-grupo po nato ang puros fraction. Whole numbers are 3, i-plus kang 4. So, dara. Ako ninginan ha. Yan. After magrupo, anak na mga mix, i-add na po nato sa puros fraction. 1/3 plus 1/2. 1/3 plus 1/2. After ana, next step ta. 3 plus 4, you have 7. Copy ang plus. Diri ana ta mag-solve. So, mga fractions sa ta mag-solve. Pwede ra ikulong, pwede ra po dili. Recall tayo na on how to add fractions. Katong video na ako previously. So, ang denominators is 3 and 2. Obviously, dili sila like fractions. Dili parehas ilang denominator. That means, manguha tag LCD niya. 3 times 2, you have 6. Kana si LCD, dapat makadivide siya perfectly kung 3. Ma-divide po siya perfectly kung 2. So, you have 6 as our LCD. Unsaon man na si LCD. Kana si LCD is divide na siya sa denominators. Take note, diri ang concern ha. Later na ni diri kani sa ato ang concern, fraction na ta. Okay? 6 divide by 3, the answer is 2. Ang kanang 2, i-times sa taas. 2 times 1, you have 2. Diri ay butang. And then copy the operation in between. You have plus. Kanina pod ng fraction. Ang 6 na pod, divide kang 2. Na ay answer na 3. Ang kanang 3, i-times sa taas. 3 times 1, you have 3. So yun na. Equals 7 plus 2 plus 3, you have 5. Over 6. So, idikit na lang nato siya. Equals, the answer is 7, 5 over 6. So, this is the answer. Another solution is, same gahapon na fraction ha, pero another ni nga way. 3 and 1/3 plus 4 and 1/2. So, ganyan. Grupo gihapon nato ang mga whole numbers. You have whole number na 3 and 4. Pwede ra ganin na idiretso 7, pero ipakita lang nako dali 3 plus 4. Close. Plus, dito ta sa mag-focus sa fraction. Ang fractions nato dali 1/3 and 1/2. Sila na pod ang ato ang igrupo. You have 1/3 plus 1/2 equals 3 plus, baba ta. 3 plus 4, you have 7. Copy. So, mauna niya ato ang concern. Kay nag-LCD man ta diri ang dapita, ang kaninga pamaagi is i-cross nato ning fraction. Dili man parehas ang denominator, isa sa mga pamaagi nga ma-add silang duha, ka mga unlike fractions is barsa ta. Pwede ikulong, pwede dili. Barsa ta, and then i-times yung duha. 3 times 2, you have 6. And then cross multiplication. Bali, ang partner ni 1 is 2. 1 times 2, you have 2. Then, copy plus. Kanina po, para cross yun siya tanawon. Pero dili necessary hanggang ipakita yun nga nag-anak ta. So, 3 times 1, you have 3 equals, baba gamay, copy ang 7, copy ang plus, copy ang bar. 2 plus 3, you have 5. Bar na kopya na, 6 kopya ha. So, let's combine
7, idikit lang. 5 over 6. So look at the answer. It's just the same. Another. The other way is like this. Same gihapon, pero lahi nga pamaagi. 3 and 1/3 plus 4 and 1/2. Kita pa. Kita pa yun. Okay. Yan. Let's group the whole numbers. Equals. Copy plus 4. How many whole numbers? Kana and kani. And then close. I-add na po sa fractions. You have 1/3. Space ng gamay. Plus 1/2. 1/3 na la. Kunya 1/2. So, ang atong buhaton karon, may sikong kaigo pa ba? Oops. Okay. What we're going to do is mangita ta og way or number nga i-times sa baba nga maparehas silang duha. I'm gonna use kaning green, kaning or yellow para maklaro. Unsa may i-times, parenthesis ang gamiton ha, unsa may i-times sa 1/3 o i-times sa 1/2 in which ang ilahang denominators magkapares. Bar sa ta, bar, niya, bar. Si 3, kung 2 ang atong i-times ani, 3 times 2, mahimo siya 6. Pag abot diri unsa may i-times kang 2 nga mahimo kong 6, so pwede 3 na pod. 2 times 3, you have 6. Atong ipakita ha, 3. Butangan natin 2 diri 3 times 2, you have 6. Parehas na. Diri na pod. Unsa may i-times nato diri you have 3. Let's have 3. 3 times 2, you have 6. 6 gihapon. Ana lang siya para mahimo siyang like fractions. Kung unsay naa sa baba, kopyahan sa taas. Kung unsay naa sa baba, mo po'y i-copy sa taas. So mag-times na ta. Equals 3 plus 4, you have 7. Copy, and then times ha, times na ta. This, ang parenthesis is a multiplication. Recall ta sa multiplication of fractions, taas times taas, over baba times baba, like this. Taas times taas, over baba times baba. Again, 3 plus 4, you have 7. Di kopya lang o kopya lang. And then, diri ata, sa taas, 1 times 2, you have 2. Over, baba na po. 3 times 2, you have 6. Copy. Diri ano po ta? Kanina po, taas times taas na po ta. Over, baba times baba. Bar sa ta. 3 times 1, you have 3. 3 times 2, you have 6. Tanawa ang duha. Duha ka fraction. Same na silang denominator. So, sisiw na lang na. Copy si 7. And then, copy ang plus sign. And then, focus ta diri sa fractions nga i-add nato. Parehas man ang ilang denominators, bar sa ta. Let's see the screen. Parehas man ilang denominator, just copy and then add sa taas. 2, ay ilaray lang na po. 2 plus 3. Happy na. Equals copy ang 7. Copy ang plus. Copy ang bar. And then kanida yon. 2 plus 3, I have 5. Kopyahan kopyaha, ayaw biyae. And last step is, idikit na. 7. Dikit na siya. 5 over 6. So this is the answer. There are 3 different ways and look at the answer. Parehas lang. Just pick one kung asa kahiyang. Thank you.